أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خير günler Allah subhanahu wa ta'ala hayırlı turmuşlar nasip etsin. Allah subhanahu wa ta'ala'nın Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti Euzu billahi mineşşeytanirracim Ya eyyühellezine amenu sabiru ve sabiru ve rabitu vettekullaha leallekum tuflihun Yani ey iman getirgen bendeler sabır bulunuz, sabırlıkını alğa sürügüz hem Allah Teala koygan şeklerini saklağız şunun beraber hem Allah Teala karşısında takva bulunuz hem indi belki şunun için cennette bulursunuz, oңuşqa erişirsiniz deyin. Turmuşta Allah Teala bizge hayırlısını nasip etken, bu dünyaya kelirge nasip etken, hem turmuşunu bizge bilgilegen. Allahu lahu ma fis semavati vel ard. Bütün nerse jirde hem köklerde bulgan, bütün nerse Allah Teala'ya gene has. Allah Teala'ya gene tiyişli. Yani ulgana bar kılgan, ulgana bar kıla Allah. Jirlerde hem köklerde bulgan bütün nerseni. Bir kimde onlardan başka şuşlay kıla almay, bar kıla almay, hem alay takdirini de buldur almay. Bütün nersenin takdirini bilgilegen Allah subhanahu wa ta'ala. Şunun beraberinde yaşayırız. 3 günlük dünya deyiz. 3 günlük dünyada yaşayırız. Ne için 3 günlük dünya? Allah subhanahu wa ta'ala şunu bizge 3 gün ettirip bilgilegenligin biliriz. Tatar tilinde şu 3 günlük dünya deyiz. Şunun mağnası ne için 3 günlük dünya degenlikni anlar için Allah Teala bizge şunu bilgilegen ekenlikni anlayırız. Qoyan kişi bugün hem ertege 3 günlük dünya. Kişiye turmuşta yaşadık. Bugünkü turmuşta yaşayız. Ertegeye ümitlenemiz yaşarga inşallah Teala. Şu 3 meseleni 3 gününü biz indi 3'e bölemiz. Birisi istiğfar, birisi şükrana, birisi ümit. Ümitsiz şeytan deriz. Yani kişiye türlü işler işledik. Türlü bozukluklara girip gittik, naşarlıklarda bulduk. Kim nedir rencitildik. Naşar bir günahka girdik. Bir yalgışlıkka girip gittik, odaştık. Onun için işleybiz, onun her düzete alabız mı yok mu degende kişi için estağfirullah. Allah Teala'dan tövbe istiğfar kılıp Allahümme gafur et deyip sürüyoruz. Kişiye için estağfirullah var. Bugünkü gün için elhamdülillah. Aşarımızga var, sağlık selametliğimiz var, dura turgan urnumuz var, işimiz var. En mühimi Allah Teala'ya secde kılıp, rukuk kılıp Allah Teala'ya bir gıybedetini kıla alabız. Şuna göre elhamdülillah deyimiz, şükrana kılabız. Ertegesi için Allah Teala'nın Kur'an ayeti var, şula yok. Nerse di, وَلَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Allah Teala'nın rahmetinden ümit üzmeyiz. Çünkü ümitsiz şeytan. Baratik şeytanlarına ümit yok. Bizden ümitimiz var. Nendigine günah kılsak da Allah subhanahu teala tevbe kapasın, tevlikte 24 saat olsa 25 saat açık tuta. Yani her vakit kayşan tiliysin, tevlikten kaysı vakitinde, kaysı mizgilinde Allah Teala'ya tevbe kılıp, istiğfar sırap, jılı gafu etinirge tiliysin ise Allah Teala'nın tevbe kapkaları açık ölgen şey kadar. Öldün mü tevbe kılalmayacaksın bil insan. Şunu bilirge gerek. Bugün kaybır şeytan min nerse işlegensin onda dey. Men gil izgilikte yaşadım dey. Vallahi sen bilmişsin anın işi yaşaganını. Hazreti Yahya aleyhisselam da min ömürde de günah işlegenim yok dey. Bir kırmızıqa özünün jemilgen uyasından taptalgan özünün bir jumurkasını köterip kele bir balasın. Mine dey sen benim uyama bastın da balamını öterdin dey ya Yahya dey. Sen günahsız deyip aytasın dey. Günahsız hem kemşiliksiz kişi bula almay bu dünyada. Şuna göre men tevbeni işlerip tevbe kılırga tiyişti. Yok tevbesiz bulmay. Ey iman getirgen bendeler diye Allah subhanahu teala aytana. Tevbe kılığız. Fetubu ilallahi. Tevbeten nesuhan. Bütün ona işlemim deyip tevbe kılığız. Festağfirullaha. Allah Teala'dan gafur sırağız.
Жылый-жылый сұрағыз. Бәлки сен білмеген, бәлки сезмеген келіш, кімнедір ренжіткенсіңдір, тілің білән, хәрәкәтің білән, бәлки нендедір кемшілігің болған, бәлки намаздан соң не үшін үш тапқыр айтабыз? Астағфируллахал-азим, астағфируллахал-азим деп. Астағфируллахал-азим не үшін? Намазда бір түсіп қалған нәрсе болса, я Раббым ғафу ет деген түсіншені аңлата. Намазда бір жетіп бітмеген, рукукта бәлки жеткіріп бітірмегенміндір, сәждеде бәлки жеткіріп бітірмегенміндір, бәлки қираатта, бәлки тәсбихта бір нәрсесі жетіп бітмегендір деп. Алла Тәаладан астағфируллахал-азим, астағфируллахал-азим, астағфируллахал-азим деп Алла Тәалаға истигфар қылып қоябыз. Бұл сүннет, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сүннеті, әр күні тұрмышыбызда, әр күні истигфар қылабыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл мәселеден айтты. Истигфар өткен күнні білгірті. Истигфар хәзіргені білгіртмей, өткенні білгірті. Хәзірде мәселен бір кемшілік ішледің есе, аны аңлағаннан соң сенің енді 5 минут өткен, 1 сағат өткен, демек ол өткенні аңлата. Истигфар, тәубә қылу. Қалған үшін, қалмаған үшін истигфар қылмайлар. Ішлемеген іш үшін тәубә қылмайлар Алла Тәаладан. Нәрсе бола, әгер де бір кіші бір ішке ниетледі де, бір қабақаттық ішлерге тәубә қылам мен шушы іштен деп ниетлегеннен соң шул ішін ішледiyse, бұл нәрсе болды, бұл күнах болды. Бұл динні мысқыл ету болды. Yok, ішледі де, шуннан соң тәубә қылды. Әгер де бір кішіні рәнжіткенсің екен, бір кішіге, яки жәмғиетке зарар кетерлік дәрежеде günah ішледің ise нәрсе керек, бұл кішіден барып ғафу өтініп, Алла Тәаладан ғафу сұрарға керек. Әгер де сен аның турында бір недедір ғайбат сөйледің ме, яки аның турында бір нәрсе сөз йөрттің ме, ол кішіге зарары тимәді, ол кіші өзі ишетмәді ise, бұл жырақта Алла Тәаладан ғафу сұрайбыз. Кішінің өзіне барып тұрмасақ та, иншалла бола. Керек те түгіл. Рәнжіттерге тағын бір тапқыр. Шуңа күрә 3 күнлік дүнияда яшайбыз. Бірсі жолның өткенге астағфирулла. Бұның үшін әлхамдүлиллә. Аллаға шүкір. Кіші шушы нәфіс деген бір қабахат бір затқа. Қабахат болса да бізге бик қады керекті нәрсе ол. Нәфіс болмаса ашқа өлер едік. Нәфіс болмаса нәсілімізді давам етелмейбіз. Нәфіс болмаса бұл дүнияда яшай алмайбыз. Ләкин ул нәфісні тізгінін, дилбігесін яқшы тұрып тұтарға үйренерге керек. Ислам дini шуны үйреті. Менә шушы нәфіс деген бір түшінше, ол бір қабахатлық дәрежеде, ол шайтанны да уздыра. Нәфіс. Ол сеңа әллә нәнди нәрселеріне, кіші енді өлгенше аши тұрған қой бір заманда ашата, өлгенше ішіре, өлгенше теге рәхәт ләззетін табам деп арақ ішептіре, яки анда зина қылдыртыра, яки кішінікін әйбірден ойырлаттыра, яки анда наркотик, яки башқа ол нәфіс. Bütün üstü de. Kişini soqtırtıra, qiynattыра, tegile ittira, bura ittira, nefis. Mine şuşı nefis bizni kerekmegen nersege tarta. Ol nersede şükrana kerara kerek tügüldü. Nindi revişteyte olay aşıktan aşık etme bit ol. Şükrana kılma, elhamdülillah dip etme, nersede jitmeydi. Jitmey. Bugün jitmey dip eytirlik mi ne adam balasına? Mine biz nindi derecede oturabız motor ettirip kiyingen. Keşegine Hazret bilen bir Hazret bilen söyleşkende 8 yaşına kadar mektepke 1. klasga ketken şeye kadarı kiyerge ştanım yok idi. Dereceden olaylar oramda oynaganını qarab oturadır endi. Ol endi tege, ol endi 90'ga jetip bara. Aşarga yok idi de. Topul ağaçının yaprağından aş pişirdi de, yani. 1 yaşlık bala, 2 yaşlık bala ayağı bilen aşıya almaydı. Aşağı kızım deyip, aşağı öldü deyip şunda deyip. Şolay topul ağaçının yaprağı kichkina vaqtda, yaş vaqtda, hozirda qarab qaraga mumkin, kichkina vaqtda qovib qaraytirgan qadat bor edi. Al eng eshi yaproq. Eng eshi yaproq. Şonlardan neçe başqa yaproq da qalmagan. Bugün şunday dereceden biz Allah'a şükür deyip aytırlık. Mesela sağlık selametlik meselesinde ilkigilerini işlegen Ağrını tapmaganlar işe avırtkan, ölgen. Yemiştir, mine elekkigiler şunun kadar uzak yaşıyor. Vat taza bulganlar, vat tegilay bulganlar. Bugünkü kündegi medisini bilen, neçekkine avırsan da, ezgine tüşkürsen de sen Allah subhanahu teala sana bir darığın biri. Elekkigiler ölüp bargan, bugün ölmey Allah'a şükür. Allah'a şükür demezdik mi?
Әле миңа электе, кашып пысып йортларда җомга укыган вакытта, намаз укыган өчен, исем куштырган өчен, сөннәткә баласын утырткан өчен, кешене хәтта штрафларга биргән вакытлар, бик җәфа чиктергән вакытлар, коммунист булса коммунистлыктан ала, җитәкче булса җитәкчелектән ала, шундый дәрәҗәгә электе, намаз укырлык дәрәҗәдә түгел. Бүген Аллаһка шөкер түгелме, атлаган саен бер мәчет. Дин рөхсәт ителгәч тә бер мәрҗани мәчете генә бар иде, безнең хәтеребездә. Җигрәдерик, шунда. Берәү буадан кадәр киләдер җомга сайын намазга, җомга намазына мәрхүмкәй җомга укырга ди. Башка җирдә юк иде мәчет андый. Җомга намазын укырлык. Аллаһка шөкер түгелме бүген? Коръән юк иде. Коръәнне беренче тапкыр ничәнче елда гына бастырдылар? Күбәйттереп. 80нче елларда гына, 80нченең башларында гына Коръән укырлык юк иде. Бүген Аллаһка шөкер түгелме? Балаларыбыз Һәрберебезнең балалары югары уку йортына керә алырлык дәрәҗәдә бүгенге көндә. Элек кертә аладырыкмы? Сапатуга керсә бик әйбәт иделек. Аллаһка шөкер дип җырлыйдык. Балаларыбыз теге без нигә кердек менә тракторист булабыз дип, шофер булабыз дип. Хәзер нинди бөтенесе югары уку йортында. Сөйләш аладырыкмы татарча? Бисмиллаһ әйтеп җырлый аладырыкмы автобусларда? Эй, шаплашкалар, хвайт там каләбәлә дип әйтү. Әле күптән түгел. Аллаһка шөкер түгелме бүгенге көндәге тормышта? Бөтен бүгенге көндәге Аллаһка шөкер. Ризыгыбыз тулы. Тормышыбыз бар. Динне тотарга телибезме, тотарга теләмибезме? Теләдең нәрсә эшлә. Мөселман буларга телисеңме, мөселман буларга теләмисеңме? Синең ихтиярыңда рәхәттән кем буласың килә. Ләкин законны гына бозма. Ләкин Аллаһ Субханаһу тәала безне Аллаһка шөкер исламда кылган, әлхәмдүлилләх. Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең уммәтеннән кылган, Аллаһка шөкер. Әһле сүннәт вәл җәмәгатьтә кылган, Аллаһка шөкер. Ризыгыбыз бар, киенергә бар, гыйлем алырга мөмкинлегебез бар, гамәл кылырга бар, Аллаһка шөкер. Иртәгәсе нәрсә була? Иртәгәсе Аллаһ Тәаланың эше. Анда безнең эшебез түгел. Мәснәвидә Җалалетдин Руминың Мәснәвиендә нәрсә ди? Ризык бирү Аллаһның эше. Син аңа тыгылма. Ләкин сиңа нәрсә кала? Тәкъдиреңә башыңны иеп, хәрәкәт кылу. Ансы синең эш. Иртәгәсен вала тaqnatu min rahmatillah. Аллаһ Тәаланың өмете үзмә рәхмәтеннән шайтан гына өметсез. Шуңа күрә 3 көнлек дөнья кичәгесе өчен астагфирулlah, бүгенге көн өчен әлхәмдүлилләh, Аллаһка шөкер, иртәгәсе өчен ла taqnatu min rahmatillah. Аллаһ Тәаланың рәхмәтеннән өмет үзмә. Allahümme Rabbena şu bir varlık nimet hasenetlerin için мәңгі şükrana kılabız ya Rabbim. Adaştırma, sataştırma ya Rabbim. Din İslam'dan çıkarma. Ehl-i sünnet ve cemaat yolundan çıkarma. Allahümme Rabbena özümüzün de bizden aldan ketken barlık tuğanlarımız, kardeşlerimizin barlık mümin Müslümanların da cennetin bilen müşerref kılıp Muhammed Aleyhisselam bilen ya Rabbim birge meclisteş bulurlarımızı nasip eyle. Senin yüzünü didarını körüp otururlarımızı nasip eyle. Rabbena atina fid dünya hasenete ve fil ahireti hasenete ve qina azabennar. Allahu Ekber.